ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ. Fajr Tariq. Assalamualaikum Ali Abdullah Mirayus badal kolli Fajr Tariq Mrs. Laga program kayaku program Mirayus kuriyage gustibani Sheikh Abdullah Jamil. Ad ingodan wan faden algon men mihar wahada komidani algon menge may nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam behegotu. Mirayga program feshuma algon danwanan Al-Ustaz Musa Anwar. Admi awon mihar wahada komidani kid rasulage to purga haya plagmach. Den awon metanu ka balalan gasukroni kid rasulage ge haya plugawara muhim wahake me orientalist bayan ko fawa wahake me wahake ki emihum bunagatu ga hagegatu kid rasula ekalefan risalat me kulawala bafoni me mihage ke ban libodagene malumate ge sabu ei hagegatu ga me kid rasula me kandatta daskoddini ena kama mihum bayan ko fawani ade emihum bunagatu ga hagegatu kid rasula me risalat ki me yahudi dina nasara dina go huriya kandatta ke shamil wegen ena kid rasula ekulawale devi kandatta ke yafoga kid rasula me kandatta misakuna bayan ko dini mitanu ga awon hitu hofade swale ki kibe baye arabinge tere mihaka e bahira mikandata bayan ko dembi emihu tere mihaka kibe baye mi wahata bayan ko no dembi biangona mitanu ga balalen je tan wahake adami arrahigul makhtum ga bayan ko rabba fa ki rasulullah ga mufrum 12 harflu ga bay riwayat hoga me 12 hara demaha dihona vidu kelefanu bodobebe flu abu talib fanu yafare turga sham karage busra wadagate mirashaki e romanu ga ammatigawa arabinge sarhaddeke er minashuga rahibak ulune ena mashhur fawani bahira ge namunne asli namaki jarjis etana vyafari gafila febum bahira e gafila tere e gafila ge mihunna mi mehmandari ada ko mata kyomet tayyar kuriye e kurim bahira duwakos etana faba arabinge vyafari gafila ta ziyara kon hade kid rasulya ge sifatan ingin ekelefanu epluga ippoagen honnowa vidalwiye mi alam toke veri sahibaye ekalefan fonuveni alam taka rahmatek kamuge bahira abu talifan vidalwi khaliya mikand neguni kihinin he bahira vidalwi tiya bamihun gafila al akhban ferumayeku hiletaka gasta ekalefan saida kuran fettiye nabi bekaleka nuni etege saida nukurane ekalefanu ge bunfolige tiriga afalige sifaga wa nabi kamuge alamat takun ekenge ahanamge faittakum miwahata fennange bohotte adi abu talifan kiban ke rasulullah goagen iburi wadagatum edunu shamkara wada nugatum edunu e yahudinge kiban libidane nurakkale kattaka kama abu talifan ekalefan gafila ge bay zwanonna ko makka ngambura ke rasulullah fonobi ade mi orientalistunge miwahakaya emihum mi ke rasulullah mi risalat libuni bahira faratunne buna bulma radadba islami ilmeri midala fawani reka duwaruge terega nuwata kuda hinduruge terega umuru 12 haruge 13 haruge liyanke nodanna mihaka noda zuwanaka kihinenge efada bodu risalate efada puriham risalate bayan geneveni mihar hengamuga waanama kiibehege bes khalemi fushuerume hamanu juhume ekulefa nuwani eham mime sahan mennege hagigatuga mi risalate ki may Allah subhanahu wa taala ekalefa na bawale bi risalate ka ebes halegga mi bahira ge faratun ekalefa na libodagene risalate nunkam adi adis mi nurul yaqin fi sirr sayyid mursalin ga mi futuga sheikh muhammad khudari bayan ko rabba fa kid rasulullah mufrum 12 haruga ekalefa na bodu bebe adi baladwariya ge wefar daturako sham kara badagene magastu koreviye kid rasulullah abaki medaturuga bayare wadagatma hiproma jawada nugen ek arehuga kid rasulullah gendeviye mi gotun kid rasulullah kurevi furatam datur fule me datur faki me datur floga wara kuda doskro nune sham karaga ebekalu made nukurava egafila me busra ge karya bahira kiye rahibaka dimaviye bahira mihuna muqaddas fatuga arabinge teren dwaswar fonovene nabiyya ka behegotum bayame fa sifatak kiya din mafu enemeya behegotum suwal kuriye egafila ge mihum bunye adi ebekalu faalen nuwe miwarati ke ahlu kitabin yahudina nasara miwahata dakmundi eru beenum kurmundi bastake ma Allah subhanahu wa taala fazamanu nabi bekale fonubane kama ade bekale sifataki miyoni eveni sifatek kam miwahata mihum bayan kurmundiya sosul bagara ge addi han uwanatu ga ma Allah subhanahu wa taala wahi kurwafani falamma jaahum ma arafu kafaru bi falanatullahi alal kafirin mane ki den ebamihun ge karen ebamihun ne gifawa hagg gun a hindu yang ebamihun kafiru wiye kafirun macca ma Allah lawanen hotte ade mi yahudin ge teren ema emmentam bes awne ma nabiya ki eme form fono be nabiya kan ege enes emihunna awne kuri program to ishara kuri ma Allah subhanahu wa taala nabi kan ismi ishaq fan darikolo ismail fan darikolo badal kure vi ti onwata ekan ekotan ekalang irad ful kure vima ekama hingamanu jehigen
මුදලා වෙරිකමා කන්දත මිහුන් අතුන් ගෙල්ලි දානති මිහුන් ඊමාන් නුවි ඒක වරබොඩ රීති මිසාල අගොනුන ෆෙනෙගෙන් දාන කීත රසූලා මදීනා වඩාගෙන නෙවිරු මදීනාගේ හුරිහා බාරෙමියති යහූදීන්ගේ මතීග සලක අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උබයි ඉබ්නු සලූන් කාලේ මිස්මිහුන් අම්මතීග මියති එමිහුන් අතුන් වෙරිකමුගේ ආරා මකාමා නුෆූස් ගෙල්ලි දානති එමිහුන් කීත රසූලා ඊමාන් නුවි කණඩේගේ මිහුනගේ මය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනු රසූලෙක්කන් අදී තංගල කුරිගා අගොනු තිබෙරෆන බයංග දීෆොන්නානේ අබූ ජහල් බුනි වාහකේ ene gaatu me suwal kurani kid rasuliya behegotun ene bunani muhammad gfana ki ma allah subhanahu wa taala fonovi emme fawg rasuliya ehna mes mi gurashon hage mi hunna mi hajjajina fendinuma khandinuma mikantattaka adihama nabikama mihurihakama diyi tiwe ene iman nuwikama ene bayan kofwani asira nabiyaga ibn hisham bayan korbafe bahira abu talib fana kurevi wasiyata kama bayan kofawe mi mehmanun kantata nimigen bahira abu talib fana denevi khalifa naga තියවනි කොංකු ජෙත්තෝය අබූ තාලිබ් විදාලුවේ ඒ තිමන් කලේෆාන් කුජ්ජක බහිරා කලේෆාන් දෙන්නෙවි මී කලේෆාන් දරිකලේ නෝනේ මි කුජ්ජා බප්ප දුනියගා හුරුමක්කී මිහාර එක ශිගම්වා කමෙන් නෝනේ අබූ තාලිබ් විදාලුවේ මී තිමන් කලේෆානුගේ අඛුග දරිකලුන්නේ බහිරා බුනි එකලේෆාන් බෆාකලු මිහාර කොබයිතෝ අබූ තාලිබ් ජවාබගා විදාලුවේ අවහාරෙජ්ජ එකලේෆාන් මම්මා එකලේෆානාගෙන් ආලාස් වෙනනිකෝ බෆාකලුන් අවහාරෙජ්ජ බහිරා බුනි තිය විදාලුවේ තදෆලකේ කලේෆාන් අඛලේෆාන් දරිකලුන් ගෝයගෙන් එඹුරි මක්කය වඩා ගන්න වාෂේ යහුදීන් නාමද රක්කාති රොඩාන්න වාෂේ මා අල්ලාහ් ගන්දී බුනමේ එමිහුන්න බිදරකලුන් ෆරිජ් ජනම දෙරගොතෙන් හදාෆානේ adami al bidaya wan nihaga bayan ko fawe ki rasula bodu fulwa mundi ma Allah subhanahu wa ta'ala inayata ugatirikama ekalang belleng dasunne ei jahiliyatu ga hadi muddar washin kalefan salama kurabba fa bumaikuwe kalefan ge karamata maikama matirikama muruwatirikama ekalefan fad muruwatirikama ki ekalefan fad devana miheku Allah subhanahu wa ta'ala nu faddawa fad sifatake lifawa bekaleke emme akhlaq gunangalu nasab mativeri emme hizmari kambodu emme hegotuga gatima kam gurunta wasil kurabba emme tedbahu waaq fodakawa amihungaterin emme bodu amanatiriya huriha hew sifatake ma Allah subhanahu wa ta'ala ne kalefana jama ko debbafe kalefan gomuga mihungaterega kalefan mashhur fawani as-sadiqul aminuge lagabunne den kuriya gendawani Sheikh Ahmad Abdul Karim ade mihar algonmen wahaka dakkama midani kit rasula sallallahu alaihi wasallam ekalefana nabikan li badayatmu kurin ekalefanu ge farapulun faalu fawa bay karamataka ade ekalefanu kurabafa bay kantatoge machchakama bati ekalefanu ge tupulu hayapuluga hingafa kamaka bay kantaka algonu anikkaves balalana ade algonmenge ma rasula sallallahu alaihi wasallam wani budan alukan kuruma enumves jahiliya zamanuge batil emmeha kantatakun durheli kurava rakkatir kuravafa kirit rasula sallallahu alaihi wasallam hunnevi budan alukan kuruma arabinge terega feturi aamu fawa nuba adataka khurafi emmeha kantataka warabboda nafrat kurava bekalege gotuga ege terega quraishunge zuwan anhenunna firhenun ettanaka evve emihun bawa lawakiyuma neshuma raabuyma juwa kulumuge mahfilta himene efada evves kamegga kirit rasula sallallahu alaihi wasallam baaweri wada ennugannawa miwahaka kirit rasula sallallahu alaihi wasallam khud ekalege faanuge amilla fula vidalu devafve ade ekalege faanu vidalu fani timan kalege faanu bodufulwi budasha lemverikama nafrat kurava bekalege gotugay adi jahiliya zamanuga mistakun kongulunu kantataka emme defahara kumenui timan kalege faanu ahamiyat kame nodevame namois e defaharu kure komme faharakus ekamaka timan kalege faana demeda Allah subhanahu wa ta'ala huras eluviye ebahi e defaharu kure effaharus timan kalege faana ein kamegga baaveriyo wada genneve gotennuye adi den efahu timan kalege faanu rasul kamaygin fonuwafuma dande efada kamaka gaste nukuravame den e defaharu ge kanta bayan kuravamun kirt rasul sallallahu alaihi wasallam mifadain hadisul kuravafwe erreku timan kalege faana iku bakari huyhappan ulunu kujje gaatuga vidalwime timan kalege faanu makkaya vadewadagen makkage zuwanun e kule kuliwarta ballawala wafa emburi wadagannawanden timan kalege faanuge bakarita balhattal deshe den timan kalege faanu eneya bakarita hawal kurawafa makkaya wadagen fime makkaya vadewadagen furatama jehunu ge nuata furatama fenunu geege tereng lawakiya berujaha adu iwemundiye den timan kalege faanu ege doshuga
aduwassewumattaka ishinde wadagin fime ehindu Allah subhanahu wa ta'ala e adu essewumu timankalege faanuge kamfe pulu bandu kurawafiye den timankalege faana avaharful leppevijje adi e avaharful leppevunu gota innawa timankalege faana heful levuni iru erumun iruge hunu ne iruge hunu timankalege faana ihsas kurewumunne ere egeterein kulemun dia kuliwara lawage adu timankalege faanaka eggotaka ves iwade nugannawai den ehem faharak ves mikanta migota timankalege faana medweri wadagennewi ade kirti rasulage mi hadis fulu mi alwol menna mi engeni ekalege faanu evidalwa defaharaki mi defaharuka ennames min e faharak ves ekalege faana ein kamegga baveri wade nugennewe آدمي الحاكم صح سند رواكر وافا حديث فله الذهبي اسم حديث فله كي صح حديث فله كما ابس وداغم فواكما الشيخ أبو بكر جابر الجزائري انا قفي هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوافي مدنبي حادثان القول من اللي بي عبرتك آد فلاولتك في ehni mikama kiwes kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kamagen fonumge kurin ekalege faanu nobuwatuge hekitawge terein hekke ehemvima mikamu dehawa kantata ki kobato es algondu balalana furtama kamaki huriha nubakamakun Allah subhanahu wa ta'ala kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamek kurava himayek kurava waka adimi ekalege faanuge mativeri maqama sharaf verikan hama kodde kame visme den min dehawa devana kamaki nota mikamun libe devana ibrataki algonmenge ma rasula sallallahu alaihi wasallam ki ehen nabi bekalunke effada bakari hui heppe bekalekka bakari hui heppe umaki huriha nabi bekalunge ves sunnate mikam bayan kurava kirit rasula sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurava fe ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam faqalu wala anta ya rasul allah faqal wala ana faqad kuntu ar'aha ala qararit li ahli makkah ade kit rasulaga mi hadis fulge maanei bakari hui nuhappawa evves nabi bekalaku nuweye ehindu ashab bekalun denneviye kalege faanu weseye e allah ge rasulay den e kalege faanu hadis ful kureviye aike timan kalege faanu wes makka ge mi hunna ujuraya bakari hui happawa devime ade faha kolleve timwana kamaki nota timwana ibrataki bakari hui heppewmaki insanun tayyar kurumuge siyasatu daskurevu mattaka nabi bekalun kurevi kamekka eheni bakari hui heppewmun hituga madumatirikama ogatirikama rahma hamdardige mativeri sifain nafsu zinatiri kuruma ehiteri vede kame mista kunna eku muamala kurumuga harukashi goy gengulmuge badaluga madumatiri siyaste gengulmaki muhimmu kamekkam ves min dehave adi hama eaeku bakari hui heppewmuge masekke polu kirt rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurevumu masekke kurumuge muhimmu kam vesenge dilulmattaka masay kurmaki ei algon menge tere hamu kome mihek wes kuran jehene kamekenge adi miyada algon menge mujtamau mi fenna munda bayk hala ne deve adata adi zuwanum bekar wefa tibe tibun ei masekkate nuko tiben jehumuge sababun medure fawa kameke wes denne vidane ehmi ma algon men abadu wes dilulmattaka masekke kurmaki ei komme benu kamekkamga deki adi masakkata lobi kuran jehne masekka waki masekkate nove gadarweri masekkate ki waki masekkate ke nuwata anibba masekkate ki dera masekkate ke ehne wes bunwe kanne halal gotuga tima kura komme masekkate amdani hoduma kura komme masekkate ki ei sharaf veri qadar veri masekkate kamga beleveni ehma masekkata algon men abadu wes lobi kuran jehne al-ustaz Musa Nur adme jamil ishara kurme agun bihar में शाम करे फतम करे दतुर पोगा बहिरा बदले वह का जगुन में तिबफना दन्ना वफवान अदे हम फदे कले फानो तो पुलिरु में हा होतुर कंदत तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला रकात रे कर वफा वह का सावन में दन्ना वफ एगतुम के रसूल हदीस प्रो कर वफ में कुरशों हा कुदिन कुरे हेतुमा हिलते के उफले मुंदिए कोमे कुजो के से कुजो को अंदगे होरी इजार बेलिम फो कोनमती बाबा के हिलो फिल्म दिए मिकम नतीजा कवि एहुरिया को दिमस ओरिया बेगंदियो में तिमंगले फान सगत कंदत कुरम मस्तगो तिमंगले फान गिजार बालुबंग एवरिलिवा गुतो मीह को तिमंगले फान के गागा इतफार जे कहले इफाद बोडत दे वी इतफार तिमंगले फान मुगावेस
ನುದೆಕೆಮೆ ಎಫ ಬುಣೆವುನೆ ಖಲೇಫಾನ್ ಇಜಾರ ಕೊಳ ಬಾರು ಕೊರಬಾಶೆ ತಿಮ ಖಲೇಫಾನ್ ಇಜಾರ ಬಾರು ಕೊರಬೀಮೆ ಎಫ ತಿಮ ಖಲೇಫಾನು ವೆಸ್ ಹಿಲಫುಲ್ಲಂ ಬಶಾಫೀಮೆ ತಿಮ ಖಲೇಫಾನು ಎಕೊರಿಂಗೆ ತರಿಂ ಹಮೈಕನಿ ಇಜಾರು ಅಂದಗಿಂ ಹುರಿ ಮೀಹಗಿ ತಿಮ ಖಲೇಫಾನೆ ಅಲ್ ಬೈಹಗಿ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಲೇಫಾನಗ ಬಪ್ಪಾಫ ವಿದಾಳುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫಾವೆ ಗುರಶೊಂ ಹೇಗೆ ಮೀಹುಂ ಗೆಫುಳು ಬಿನಾಕುರು ಮಸೆಕ್ಕ ಕುರ್ಮಂದಿಯೇರು ಖಲೇಫಾನು ಹಿಲಫುಲ್ಲಂ ಗೆಂದವಿಯೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿ ಗುರಶುಮನಿ ಹಿಲಫುಲ್ ಮಟ್ಟಕ ದೆಮೀಹುಂ ಮಿಗೊತ ಬಹಾಫೆ ಹಿಲಫುಲ್ಲಮುಂದಿಯೈ ಫಿರಿಹನುನ್ನೆ ಅಂಹನು ಬಿನಾಕುರು ಬೇನುವಾ ತಕತಿ ಉಫುಲಮುಂದಿಯೆ ತಿಮ ಖಲೇಫಾನೊಗೆ ಅಹುಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಬುರಕಶಮತಿಗ ಹಿಲೆ ಬಾಬಾಗ ಉಫುಲಮುಂದಿಯೇಮೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಇಜಾರ್ ಒತಿ ಬುರಕಶಮತಿಗೆ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಬಲಂ ಫೆಟು ತಿಮಮ್ಮೆ ಏಕಮ ಯುತಿಜಾರ್ ವೀಮೆ ತಿಮಂ ಖಲೇಫಾನ್ ವಡಾಗನೆವಿರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನ್ ಹಿಂಗಂ ವಡಾಗತಿ ತಿಮಂ ಖಲೇಫಾನ್ ಕುರ್ಮತಿಗೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳು ಕುಲಿಯಕ ಖಲೇಫಾನ್ ಹೇಫುನದಿಗೆ ಬಿಮ್ಮಚ್ಚ ವೆಟ್ಟಿ ವಡಾಗತೆ ಹಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಲುಮಫೋತ್ ಅವಸವತ್ ಆಯ್ಸ್ ತಿಮಂ ಖಲೇಫಾನ್ ಬೆಲ್ಲೆವೀರು ಖಲೇಫಾನ್ ಒನ್ನೈ ಉಡುತಿಲಮತಿನ್ನೆ ಉಡಾದಿಮ ಬಲ್ಲೆವಾಶ ತಿಮಂ ದೆನ್ನವೀಮೆ ಖಲೇಫಾನ ವಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋಯೆ ಖಲೇಫಾನ್ ತೆದುವಡಾಗಿಂ ಇಜಾರು ಕೊಳಗ ಹಿಪ್ಪಿವಿಯೆ ಅದು ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಎನ್ನಿ ನುಹೀತು ಅನ್ನ ಅಂಶಿ ಒರಿಯಾನನ್ ಮಾನೆಗೆ ತಿಮ ಖಲೇಫಾನ ಒರಿಯಾಂ ಹಾಲುಗ ಹಿಂಗುಮೋನಿ ನಹಿ ಕೊರವಿಗನ್ನೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ವಿದಾಳು ತಿಮನ್ನ ಏಕಾಂತತ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಸಿರು ಕುರೀಮೆ ಈ ಮೀಸ್ತನ ಖಲೇಫಾನಕಿ ಮೊಯ ಏಕೆ ಬುನೆಫಾನೆತಿಯೆ ಅದೆನ್ ಕುರಿ ಗೆಂದವಾನಿ ಅಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಅದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ವಾಹಕದಕ್ಕೂ ಮಿದನಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಶಖ್ಸಿಯತ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಅದಿ ಖಲೇಫಾನುಗೆ ಹಯಾಪುಳುಗೆ ಕುರಿಕೊಳುಗ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಕಂತತಕ ಗುಳೆಗೊತು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿತಂಗರನಿ ಅದಿವಸಮ ತಂಕೊಳೆ ಕುರಿಯ ಜಿಹಿಲಾಫೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ವಾಹಕ ಕುರಿ ಗೆಂದಾಣಿ ಏಯ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿ ವಾಹ ದಕ್ಕವು ಮೆಣ್ಣಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾ ಬೊಡ್ಬೇವೆಫುಳುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಶಾಮ್ ಕರೆ ವಿಫಾರಿಕಂಗೆ ವಡ್ಯಾಗತುಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿತಂಗರ ಅದಿವಸ್ಕುಮ ಸೊರಕ ಇತರು ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಹೆ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂ ಹುರಿಕ ಎಗೊತು ರಸೂಲಾಗ ಮುರ್ಫುಳುಂ ಬಾರಹರುಗ ವಿಫಾರ್ ದತುರೆಗ ಶಾಮ್ ಕರೆ ವಡ್ಯಾಗಕಮ ಬುಸ್ರಾಗ ಎತಾ ಕ್ಯಾರಿಗುಳೆ ಬಹೀರಾಯಕಿ ರಾಹಿಬೋಗಾತ ಮಿಗಾಫಿಲಾ ಮಡ್ಕುರಿಕಮ ಮೀನಾಕಿ ಸಮಾವಿ ಫತುಗೆ ಅಹ್ಲುವೆರಿಕಮ ಮೀನಾಂಗ್ ಫ ಗೊತುಗ ಮೀ ಫತರತುಗೆ ಜಮಾಕಮ ಅದಿ ಫಹಜಮಾನುಗೆ ನಬಿಯಾ ಫುಣು ವೇಣೆ ದೋಸ್ತರುಕಮ ಏಮ ಮೀಕಂಕಂ ಮೀನಾ ಒತಿ ಎಂಗಿಫ ಮೀನಾಗೆ ಫೊಯ್ತಕುಂ ದೆನ್ ಎಮೀಸ್ ಮಿಹುಂ ಎತಂತಾಗ ಮಿ ಎಗೊತ ವಜಂವಿರೆ ತಿಮ್ಮುಗೆ ಹಗೇಗೆ ಎ ಮಕ್ಸದ ಕೀವೆಸ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಎ ದತುರುಫುಳಂ ಇಂತಿಜಾರು ಕುರುಂಕಂ ಏವಿಸ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ ಸೀರತ್ ಫೊಯ್ತಕುಂ ಎಂಗೇಕಮೆ ಏಮ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಿ ಫೊಯ್ತಕುಗ ಎಕಲೇಗ್ಫಾನು ದತುರು ಕುರವ್ವಾ ಎತಂತಾಗ ಮಡು ಕುರವ್ವಾಣೆ ಕಂ ಯಕೀಂ ವೆಫಾವಾ ಬೈ ತಂತಂ ಫಹಾ ಕೊಗ್ಗೆಂ ನಸೋರಾ ದೀನುಗೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಅದಿ ಯಹೂದೀಂಗೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ತಂತನುಗ ಮಡು ಕೊಗ್ಗೆಂ ತಿಬಿಕಂ ಏ ಫಹಾ ಕುರಂ ಜೇಕಮೆ ದೆ ಮೀನಾಗೆ ನಜರು ಮಿ ಗಾಫಿಲಾ ಹುಟ್ಟಿನ್ ಜಿಹುಣಿ ಮಿ ಗಾಫಿಲಾಗೆ ಮೀಹೆಗೆ ಗಯ ವಿಲಾಗಣಕುಂ ಹಿಯಣಿ ಅಳಾಫ ಅಬದು ಒಣ್ಣತಂ ಫೆಣಮು ಮಿಹೆಂವೆ ಏನಾಗೆ ಆದಯ ಖಿಲಾಫ ಮಿ ಗಾಫಿಲಾಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಕೆವಮೆ ತಯ್ಯಾರುಕುಂ ಎಬಾ ಮಿಹುಣ್ಣ ದಾವತು ದೀಗೆನ್ ದಿಯೆ ಮಿತಾಗಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಆದಯ ಖಿಲಾಫಶೆ ಮಿ ಬುಣನ್ ಜಿಹುಣ ಸಬಕಿ ಏನೇಕಿ ದೋಹಕುವೆಸ್ ಏತನಗಣ್ಣ ಗಾಫಿಲಾಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಬದ್ದಲುಕುಂ ಎ ಮೀಹುಣ್ಣ ಜಾಫತಿದ್ದಿ ಎ ಮೀಹುಣ್ಣ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿ ಅದಾಕು ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕೊಂ ಉಳುಣ ಮೀಹಕ ನುವಾತಿ ಏನಾಗೆ ಆದಯ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಎಫಹಾರ ಎಗೊತ ಕಂತ ಕುರಿಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿತಾ ಮಿ ಫಾಹಗ ಕುರಣಿ ದೆನ್ ಬೈ ರಿವಾಯತುಗ ವಣಿ ಮಿಬಾಮಿಹುಂ ಎತನ ದಿ ಕಾಫಿಲಾಗ ರಸೂಲಾಗ ಬಹಟ್ಟಾಫಕಮ ಎಗ್ ಮಾನೆಕಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಎ ವ್ಯಫಾರ್ ಕಾಫಿಲಾಗ ಹಿಮೆನೆ ಮೀಹುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಬಿ ಮಿ ಜುವಾನ್ ಅದಿ ಮಿ ಬಾಲಿ ಉಣವಾ ಕುಡಕುದಿಂ ಬೇತಿಬುಗೆ ತೆರೆಂ ಕೀತ ರಸೂಲಾವೆಸ್ ಎತಾಗ ಬಹಟ್ಟಾಫ ದಿಯಕಮ ವಣಿ ಅಣಿಬ್ಬಾ ರಿವಾಯತುಗ ವಣಿ ಎಬಾಮಿಹುನ ಕೀತ ರಸೂಲಾವೆಸ್ ಗೆಂದೆವಿಕಮುಗ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ಮಿಬಾ ಮಿಹುಂ ಮೀನಾ ಬೆಲಿ ಬೆಲುಮುಂ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾ ಫೆನಿ ವಡ್ಯಾಗ ತೀಮ ಮಿಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀನ ಫಾರಲಾಗ ಮಿ ಬೆಲಿ ರಸೂಲಾಗ ಸಿಫತಕ ಕಂದತ ಮೀನೆ ಇಂಫಾವಾ ಗೊತುಂ ಏಕಹಲ ಮೀಹಕು ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿತು ಬೆಲಿರುಗ ಏನೆ ನುಫೆಣು ಎಹೆಂ ವೀಮ ಏನ ಸುವಾಲು ಕುರಣಿ ನುಹುಣ್ಣಾನ್ ಹಿಯೆ ಕಲೇಮೆಗ ಗಾಫಿಲಾಗ ಮಿತನ ನುಗೆನ್ನ එකකුවස් ದೆನ್ ಎಮ್ಎಫ್ಹುಂ ಮಿವೆನಿ ಎವನೆ ಸಿಫತ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹಕು ನೂನಿ ಕಲೆಮಿತರೆ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕ್ವಸ್ ನೂನಾನೆತು ನುಗನೆಸ್ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕೆಯಾಗೆ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾ ಎತನ ಹಾಜರು ಕೊರೆ ಅದಿ ಏಕ್ಫಹಂ ಎಕಲೇಕ್ಫಾನುಗೆ ಸೇಫ್ಲುತಕ ನಬೀಕಮ್ಗೆ ಅಲಾಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀನ ಬೆಲಿಕಮವ್ವೆ ದೆನ್ ಎಫು ಅಬೂ ತಾಲಿಫಾನ ಮೀನ ಬದ್ದಲು ಕುರಿ ಅದಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾ ಬಿಹೇಗೊತು ಸುವಾಲು ಕುರಿಕಮವ್ವೆ ಬಹಿರಾ ಸುವಾಲು ಕುರಿ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾಕಿ ಫಹೆ ಕಾಕು ಹೆಯ್ಯೆ ಅಬೂ ತಾಲಿಫಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿನ್ ಎಯಿ ತಿಮಂಗೆ ದರಿಫುಳಕೆ ಬಹಿರಾ ಬುಣನಿ ಮೀ ತಿಬಾಗೆ ದರಿಯ ನೂನೆ ಎಯಿ ಮೀನಗೆ ಬಪ್ಪ ದಿರಿ ದುನಿಯಗೆ ಹುರೆಗೆ ನುವಾಣೆ ಎಗ್ಮಾಣೆಕಿ ಎಮೀಹುಣ್ಣಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಫೈತ್ತಕುಂ ವರ ರಂಗಳಂ ಎಂಗಿಫಾ ಒತಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಕಿ ಯತೀಮೆಕ್ಕಂಗ ಎಕಲೇಕ್ಫಾನ್ಗೆ ಬಪ್ಪಾಫುಳು ನುಹುಣ್ಣವಾಣೆಕಂ ಎಕಲೇಕ್ಫಾನ್ ದುನಿಯ ವಡ್ಯಾನ್ನವಾ ಇರುಗ
den Abu Talib fan vidalwani mi timange akhage darikalunne den mina suwal kuri mi kujjage bappa kobahiye den Abu Talib fan vidalwi ekale fanage makamana ala suinneta doskole nuwanis ena avhar vejje den bahira vidalwi kum wani timang tiwa hakate du kofime vima kalege akhaga mi darikalunnagen emburi avha rashad mi darikalunnagen sham kare nuwannashe adi yahudin rakkatiri washe mitaga algonda faha korwe ekkameki mi ibare ek mane ki nasorain emihunge wahaka du kollafa emihun mebunani yahudinge macca rakkatiri washe ehmi e zamanuga mi nasorain islamuna gaak gottake gengulunu kan nota kiyet rasula behegotun yahudina vore tankole madumætiri siyaste gengulunu kan algon menna min engendani ehennames hagegatuga mi debame hunaki hama enhalate gawade mihu e debame hun kore evves beku islamun deke ruhe evves zamane naannane algon midakani faturatuge zamanuge eruges emihun ebbeko anibeka miunani anibeka rakkatiri washe ade kiyet qur'anuga algon menna war sorihako mi debame hunge jadalu huri gos sifa korwa allah wahi korafani waqatil yahud laysat an-nasara ala shay'in waqalat an-nasara laysat al-yahud ala shay'in ek mane ki nasara mi bunani yahudin bunani nasorain tibi eves gotege matin ge nune nasorain bunani yahudin tibi eves gotege mati ge nune ehmim komme bekwes ani beko kuveri kurumuge wahatake midekkeni hama e wahaka mitaga mita kurarwani bahiraki nasorainge mihekama wati ena bunani yahudin na ganno washe yahudin mikalek faana war bela nikameti gotteken hada faane ihani teri gotteken hada faane ehmima yahudin rakkatiri washe eba mihuna ekalek faana fenijjenama eba mihun kandata kurani konfada nobagota kamves nenge kalek faanuge midari kadunnaki bodwegen wa sharafege verike de miha hisabun abu talib ge faanu wifaari daturu nimmawa awaswa makkaangen buri wadannawani de mitaga faaha kollan jehe anekamaki kit rasula bahirage arihun mi kiyawa vidalu ikama bay mihun ebuna bunumaki hagegatu taakunu jehekame kurim salgon men ishare kurim hagegatuga mi emme rege kuda wagut kolege terega mihaka mi duniyege waanhuri baikha kandataka adi wamunda baikkandataka adi gadimi zamanuge vefuhuri baikkandataka mihuriha kamaka behe malumata kandata enge fada warugada ilme kuda sukundu kolege terega engego vemaki nota madu wagut kolege terega engego vemaki hagatuga ade khilaf kame mekala kames midaga no hinga kaman ami siratuge ilmerin faha korwa em mifada kame dimawina mes mifada kame hagigatuga no hingane mi wa kala kame nune ezatu kame nune kit rasula libadan fa talim ge asuta ki asula macha bawa levun wahi e wahi bawa levvumun ekalek faana kantatan engivada annawum dakan algon menna wani engifa e mi faha kollen jehekame den kiyet rasulage haya pula behe gotum wahadakar algon me faha kollen je anekamaki harbul fijaruge wahak kiyet rasulage umur fulun saada haruge kurin algon ishare kuri bara haruge wahake mihar mi umur fulun saada haruga harbul fijare kiyun hangurameaga ekalek faana bare wadanne kama bay riwayatuga eba ade mi hanguram hingi quraish wanghen kinanat wangheya eba mihuna gulifawa jamaataka qaisge darina eba mihuna gulifawa jamaataka meduga haqiqatuga mi jahiliya zamanuge uruftaka jamaataka demeduga hingadi hanguram egmane ki e zamanuge kandatan oy gota qabila takun kankama meduga deke gottawuge sabun mi hanguram hingan mi jehuni mi hanguram hinge sabaki hijratuga hunnawa arabing raskefan an nu'man ibn al-munzir enage qafilaen uqaduge bazar mi fonuvani adi mikamga mi qafilaen himayaddi balhattan farate beenum fulwakaman ena wahak ful dakwani den ekamuga mi wahak dekumuga terega eddu al-barrat ibn qais al-kinaniya urwat ibn ayyanatu rahal kiya mihaka wes min an-nu'man ibn al-munzir garihuga inda mi wahata midakkawani an-nu'man ibn munzir mi vidalwani timange mi wiyafari uqada forkodi himayat de mihaku beenum vejje minda al-barrat ibn qais mi bunaka wani timang bani kinanatuga macca e qafila himayat ko dinime bidennevi al-barrat ibn qaisaki hagegatuga e zamanuga mi mujtama terega viyanu dakama fituna fasada kandatuga war mashhur mihe gotun faha kore fori mihe algon me mitibe zamanu ges mihe ka viyanu da mihe ge kam wanya hem mihunge macchen enage himaye hodun ei hagegatuga mihum maru he kamaka vesnuwan esuluge matin
mi wahake a guligen kantattake mi hingani an noman vidalwani timam beenumwani mi emmenga macchen himayat dena fada faratike urwa mikama guligen wahadakum bunakam wani kale lanen hutte kale himayat defada kuttayen ebuhuri heye mitaga mi ishare kurwe bas mi war noba gotakum miige tere wadegenda bahekam miwani miige sawmon hage gatuga ebbeku anebbeyuge agudak kuram mi beenun kuri bahuge sawmon miga hanguram hinguma maganu sawbekamga befamati den al barradu ammi buni malamatuge bahe gotuga miwahaka bunitiwe mi mikamuga ituru gottake mi kurimativi ahare najidu karage tuhamaage rafushuga hede huriha wattaruge gahakan himayat deme ege maneki mi hage gatuga ek gabilaage mihun anik gabilaage mihunna e partyge mihun anik partyge mihunna e jamaatuge mihun anik jamaatuge mihunna demeduga masala ufedunima wahadaka ule gottake mi gottawge teren lafa miwahakata mi gota beerwegen diekama wani den miya goligen al barrad bunikama ve e urwaye kale kinanatu wanhaga machan himayat deven heye ehindu ena bunani emmeha mistakunge machashe harame himayat deni den al barrad ekan hage gatuga mi enage hituge terega handan koggen hurikam wani mane ki enage hituga war warugada lakunen ofedikamakan e wahakeki hage gatuga mihun bunewole mi kandi faravore dulun kureve faru ma boduwani e sage gatu gama teden e mihaka adimala mi buneve bas e war waruga de echen e ehmema algon me mi bas bunumuga kurin ekama meduga war boda visnafa buna mi jene den uruwaya mina mi bala faralamun gendekama wani mi gotuga bala tibba uruwa vefare nokintana makarakun hilatakun ena komme sifega atula ganegen gatul kurani ad enaga vefare gafilaves atula kama wani ad quraishun mi kamen hingiru mi tibi ukaduga den etanun a bayaku as mi khabar adi al baraduga wahaka bayan ko dinima mi ba mi hun daturu ko fadiyei etana eru hawazinu wanhaga mi hunnan adi ekam gi ihsas wes nuwe ovva mi dature mi hingadani hawazinu wanhaga mi hunnan urwa qatul kurikam ge khabar libmun quraishun ge fahatum mi ba mi hus dekam we den mi ba mi hunna harama wanum kurim mi deba mi hun baddalwe deba mi hun ge demeduga hangurama mi hingamun diyei ebbeku anebbeka hangurama kon hadamu mi hanguramaage terega daturu koffa gos quraishun makkage harama wani e hisabun haramge terega makkage harame algon mikeni e zamanuges jahiliya zamanuges kafarmes gabul kure etage terega de horuma fitna fasada talafuluma mikankan hingage nuwanikan e hisabun hage gatuga hanguram hutti ebbeku anebbeka mi waduwani den arna haraku ukadun anikaves baddalu kuruma mireves mi wahaka mi hisabu nimmalaham wakwani irat kuraviya madama reves mi wahaka ge nonimi abak baddalu ummid kuramu program record kuri ashto ahmad وشهر في الشيخ عبد الله جميل وفدي علي الله والسلام عليكم